to come and support Te Tamahine. And so our tamariki, our tamahine are only doing their best for their whānau who have come tonight. So the next rōpua is Te Reo Rangahau. Ai hoa te pakiwaki. And their prefect is Hiraia Te whakaeke, te tūtakinga o ka hungunu rā o ko rongo mai wahine, e hāngai ana ki ngā kōrero mo te waka tāki tumu, me te hononga o ka hungunu me rongo mai wahine. Te waiata tira, hipo kina mai, nā Maia rau ko Lavina Williams, e whakahonore ana I te atua. Waiata aringa ko te rite, nā Moeruka, no Ngāti Rangi, e hāngai ana ki te māramatanga. Mō te ata, hara mai a Pāua, ngā hikoenga o te aitaka māhaki, he nā koutou te tai rāwhite. Matariki, nā Kyrian Matahiki, mo te whetu o Matariki. How appropriate, it's Matariki Pai. Whakawātea Auri Varuguri, ko Atarau, he waiata rongonui nā Prāri Tōmoana, anai e te whare, ko te rōpū, ko te Reo Rangahau.
Ngāti parau me te whakatohia a he tau iwahau. Kia ora. Kia ora, tēnā wai roku pei ka pei tuku ingoa he uri tēnei no ngā taunga ki te wairua te tau taumarua hau. Kia ora. Tēnā rā koutou katoa, ko hena ngā tau tuku ingoa he uri tēnei no ngā te parau me ngā te kauhunei he tau taumarua hau. Kia ora. Kia ora, ko ana rewa kai te tuku ingoa, ko te aroa tuku iwi he tau iwahau. Kia ora. Mauri ore te whānau, he uri tēnei no rangahau rau kutu hoi. My name is Hiraia ki te amarua Dorset Pāwai and I'm here with Kia ora. Mauri ore te whānau, ko Shkoira Robertson King tuku ingoa, no Wairoa hau ko Ngāti Kaumunu te iwi, he tautika hau. Kia ora. Kia ora, ko ke ngā koutou tuku ingoa, ko Ngāti Kaumunu te iwi, he tautika hau. Kia ora. Kia ora, ko Christine te parau tuku ingoa, he iwi tēnei no Ngāti Kaupapa, Ngāti Parau, ka te haunga papa, rangi tāni opi, he tau te kaumatahi au. Kia ora. Kia ora, ko Phoebe Rangi Mari Wilson tuku ingoa, he uri au no Ngāti Maru, Ngāti Patua, me Raukawa, kei tamukia kaurau tuku koinga, and I'm here nine. Kia ora. E ngā hau e whā te mutu piki mai kake mai. Mauri ore te whānau ko Hiraia me wā tuku ingoa, no ahureria hau ko te aitanga māhaki, te ati haungia pāparangi ngā iwi, and I'm year 12. And this year I have been privileged and honoured to be the prefect of Te Reo Rangahau 2015. Kia ora, ko Joala Alia tuku ingoa, ko Ngāti Parau te iwi, and I'm here tau. Kia ora. Mauri ore te whānau, ko Mokala Mātou tuku ingoa, he uri tēnei no Raukawa, and I'm here nine. Kia ora. Kia ora, ko Trumpai Kurupūpā tuku ingoa, ko Ngāti Kaumunu tuku iwi, no Ahurea hau he tautaka ahau. Kia ora. Mauri ore te whānau, ko Jacqueline Bolton tuku ingoa, ko Te Aroa Ngai Tahu Ngā Rauri rātou ko Ngāti Ronu o Kuiwi and I'm said. Kia ora. Kia ora, ko Mai Kuka tuku ingoa, he uri au no Ngāti Kaumunu, Ngāti Manawā me Tūwharetoa, he tau iwa ahau. Kia ora. Kore te whānau ko Mungirai Tāro tuku ingoa, kauri ahau mō Ngāti Tūwharetoa me te ati me te ai. Kia ora no te whānau ko Mungirai Tāro tuku ingoa, kauri ahau mō Ngāti Tūwharetoa me te ati haungia papārangi, and I'm here with him. Kia ora. Tēnā koutou katoa, ko Precious Rumana tēnei, no Waimahokianga ahau, rāmei he toa. Kia ora. Kia ora, ko Magic Facial tuku ingoa, ko Ngāpuhi me Ngāti Whitikaupika o Kuiwi, and I'm here with him. Kia ora. Kia ora, ko Leighton tuku ingoa, he uri ahau no Ngāti Parau a he tautanga tahi. Kia ora. Kia ora, ko Tari Wilson tuku ingoa, he uri tēnei no Ngāti Kaumunu ki te Wairoa a he tau iwa ahau. Kia ora. Kia ora, ko Mary Tamatauda aha, ko Ngāti Kaumunu tuku iwi, he tau iwa ahau. Kia ora. Kia ora, ko Pumara tuku ingoa, he uri tēnei no Whānui me Ngāti Paoa, and I'm year 9. Thank you. She's amazing. Guru
Kitterani